di Victoria. Waktu sama Bapak DJ Biem.
Pastikan Fahri CK. Malam ini Bos Purba, Fahri CK is back lagi. Siap-siap. Yang masih sebelah sana tidak kisah. Eta, Mami, Tio Nugra. Here we go. Lagi let's visit everybody. Siap, Bos Purba.
everybody. Lagi bersama seperti kami from DJ Biem. Adi Rakeza. Yang pasti sebesar TikToker happy enjoy. Wah, yang salah berapa DJ Biem. I'm so lonely, you're telling them I'm so lonely, listen to my heart, one and only love. Lagi timur kami kapa mukaba. Every brown DJ. Yang pasti menerima jangan lupa mampir ke Victoria. Sebesar Ladies Night. Let's go! Luas yang angkat kelasnya Victoria. Everybody jump up, jump up. DJ Biem. Lagi bersama-sama di Rakeza.
LUPA. 3, 2, 1, go! Single down. Yang pasal sebelah tiga Miss Kim ini, everybody from DJB. Yang pasti mana sudah Fahri Ceka. Let's go! DJ anywhere, single down.
alias 506. Malam ini malam Queen Boy. Long last for you. Ucapan sensasi Biem, Sadam Ernest. Cloud around and I shut it down. Let's go Bos Purba. Beri Ceka. Baiklah Ceka. Cloud around and
LUPA. Usah denai direndahkan dulu. Sekali listen very care. Mengenai digunjingkan, aku salah dengan tak salah. Aku ada dengan meminta. Bansai tentang kurang, aku ada sangat tekanan. Aku ada titik terpekaran. Yang pasti berasal di Kuibi. Siap-siap, Bos Purba. Mari check out everybody. Lagi bisa-bisa. What is this ARC Racing Team from Padang DJB. Bos Purba. Shut it down. One terima kasih Mari check out. Round and round and I shut it down.
Clown around and I shut it down. Clown around and I shut it down. Clown around and I shut it down. Yang pasti malam ini saya bisa Riza. Everybody from DJ Biem. Yang pasti semua dan lagi bisa selamat malam happy party. Thank for kami.
kami ucapan salty JB. Yang pasti bersiap biarkan dirimu sana Vika. Lagi everything Mr. Pedri. Yang pasti seperti bisa aja. Selamat malam